Abdukadir Husanov Manchester'ga uçup geldi. Erling Haaland'ın ukmuştuğuday kelişimi. Jana Darwin Núñez akırkı sekundalarda Liverpool'u saqtap kaldı. Uşuğa okşoğun kızıktуу жаңылыктар менен bölüşөбүz. Andыкtan hiç kayda ketpey, muzdatkычтан шамшым эткени bir nerse alıp, Askar kanalının futbolduk жаңылыктарын угууга daярданыңыз. Анда эмесе başladık. Norvegiялык Manchester City'nin çabulcusu Erling Haaland şahardıklar menen kelişimin 2034-жылдын жайына чейин uzarttı. Oşentip çabulçu dagı 9,5 жыл klubda oynoydu. Al cumasına 500 000 euro alары malum boldu. Oyunçunun aylığı klubdagı en çoğun bolot. Kabarlara karaganda bu sport tarixindagi en kımmat kelişimlerden biri. 24 yaştagı Haaland uşul sezonda bardıq turnirlerde klubu üçün 28 betteş ötkörüp, 21 gol jana 1 pas bergen. Transfer Market portalında berilgen malumattara karaganda futbolçunun bazar baası 200 milyon euro bolot. Mındayça aytkanda Erling Haaland Realga dagı Barsaga dagı ötpöйт. Ömürünün ayağına çeyin Man City'de ötköröt. Biz Haalandga igilik kaalayбыз жана keyinki жаңылыктарга өтөбүz. Ушул эле ишемби günü Arsenal öz үйүндө Aston Villa'ны kabul aldı. Arsenalga Liverpool'du кууп жетүү үчүн 3 упай суудай керек эле. Бирок Aston Villa топ командалар менен өз оюнун кандай өткөрөрүн баарыбыз эле билет элек. Arsenal 2 gol sokкондон кийин баарыбыз жеңишти күткөнбүз. Бирок Unai Emery'nin шакирттери өзүнүн өжөрлүгүн көрсөтүп, Arsenal'dan 1 упай алып кеткени жетишти. Arsenal'га forward керек экени ачык айкын болуп окшойт. Keyinki betteş Brentford öz үйүндө Liverpool'du kabul aldı. Biz oylogондо эле Liverpool Brentford'du özünün darvazasına kamalap, ukmuştuğuday sokkularını uzatıp жатты. Бирок Mark Flecken özünün кереметтүү сейфтери менен дарбазасын курук сактап жатты. Беттеш аяктап бара жатканда Liverpool Arsenalга окшоп упай жоготот дегенбиз. Калыстын кошуп берген мүнөттөрү аяктап бара жатканда Darwin Núñez чыга келип, өзүнүн дублі менен Liverpoolга жеңиш алып келди. Ошентип Liverpool Arsenal'dan 6 упай кашып кетти. Жана дагы Liverpool'da bir oyun капчыкта бар. Abdukadir Husanov bugün Manchester City'ge uçup geldi. Özbekistan'ın futbol boyunca kurama komandasının oyuncusu Abdukadir Husanov rasmi türde ataktуу Manchester City komandasının futbolkasını giydi. Premier Liga'nın 6 jolku çempionu anı Fransa'nın Lens komandasından 40 milyon euroga satıp algan. Bu Özbek futbolu üçün gana emes, Borbor Aziya ülkeleri üçün de tarihi okuya. Özün işenimli oyun, stili jana liderlik sapatları menen tanılgan Özbekistanlık futbolcu Abdukadir Husanov internette çınıgı sensasiyaga aylandı. 20 жаштагы коргоочуну испаниялык легендарlуу коргоочу Sergio Ramos'ga салыштырып, Özbek Ramos'u деп аташкан. Хусановдун Англиялык Манчестерге City'ге өткөнү тууралуу расмий жарыя жакын күндөрү күтүлүүдө. Хусановга биз ийгилик каалап өтөбүз жана биздин Кыргызстандан да ушундай мыкты футболчулар чыкса экен деп үмүттөнөбүз. Askar kanalının birinci videosu жақса, kanalga катталып, лайктан басууну унутпаңыз. Biz Kırgız futbolunun, Kırgız tilinin өнүгүшү үчүн өз күчүбүздү арнайбыз. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө кош болуңуздар.